थाबाय नोंथांमोननि बे गान 32थि बोसोर completion एबा बेखौहाय फुरा खालामनो हानाया बर' हारिनि थाखाय गेदेर बाथ्रा सोमोनांथाव बाथ्रा होननानै बुंनांगोन जि समावहाय हाथियार दैनाय आफाद होननानै बुङोब्ला रावबो सासेबो बर'आ बुजि मोनामोन माबादि जागोन सोरबाया बुङोमोन आन्डारग्राउन्ड सोरबाया बुङोमोन हा सिङाव हाखर जावना बहा थानो हारिनि थाखाय खामानि मावगोन बर' हारिया बुजिस' मोनामोन आं गावबो बुजि मोनामोन नाथाय जों दिनै नुबाय जे नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड गायसननायनि उनाव बे बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय बर' हारिनि सिनायथिनि थाखाय आरो बर' हारिनि थांना थानायनि थाखाय जाबादि गसंबाय बर' हारिया दिनै बयबो नुबाय मिन्थिबाय जे मानि थाखाय बेबादि मुं होनानै बेबादि सानस'नो हायै लामाखौ सायख'नानैहाय बर'नि गेजेराव मोनसे आफाद जोनोम होदोंमोन जों साननो हागौ एबा सानो जे मानि थाखाय हाथियारजों नांनो गोनां जाखो हाथियारजोंल' नङा मोनसे हारियाव गुबुन गुबुन आफादफ्रा मानो जोनोम जानो गोनां जायो जों बेखौ बुंनो हायो जारिमिनाबो बेखौनो बुङो जाय हारिखौ बे हादोरनि मोननांगौ मोनथायफोरखौ मोनहोआ जाय हादोरनि मानसिफोरखौ बे हादोरनि संबिजिताव थानाय मोनथायफोरखौ मोनहोआ नाथाय नासयो एबा गादबनो नाजायो बेबादि खालामोब्ला मोनथायनिफ्राय गोजानाव दोननो नागिरो अब्ला रावबो हमथानो हाया जे बे हारियाव माबा मोनसे आफाद जोनोम दाजाथों होननानैहाय आरो बेबादिनो बर'नि गेजेरावबो गोबां संगठनफोर जोंहा दङ जाय संगठनफ्रा बर' बिमाखौ सिबिनो थाखाय जोनोम जादों गुबुन गुबुन आइडियोलॉजी जानो हागौ नाथाय थांखिया मोनसेयानो बर' हारिखौ सिबिनाय बर' हारिखौ राफोदयै बुहुमाव फसंनाय बर' हारिनि मोनथायखौ मोनहोनाय बेनो जाबाय गुबै बयनिबो थांखि आरो बेबादि थांखि लानानैनो दिनैनिफ्राय 32 बोसोरनि आगोलाव नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डआ जोनोम मोनदोंमोन BSF बै समावहाय बर' सिकिउरिटि फर्स मुङै आं बेखौसो बुंनो नागिरदों जे आफाद जोनोम जानाया हयथ' गेदेर बाथ्रा नङा नेवसिजाब्ला जोनोम जाखागोन राव होखागोन भइस होखागोन जुजिखागोन नांखागोन नाथाय आखायाव हाथियार लानानै बर'नि गेजेराव सानथावा बा बुंथावा मानो बेबादि संगठननि जोनोम जानाय जों मिन्थिगौ आं बुंखायो सिगाङावबो आं बुंदों रावबो रंजानानै खुसियाव आखायाव हाथियार लाया কোনেও আনন্দত ফুৰ্তিত হাতত হাতিয়াৰ তুলি নলয় আমি জানো কাৰোবাৰ যদি খং নুঠে বেয়া নালাগে খুব নহয় তেনেহলে হাতত হাতিয়াৰ কি সপৰা এটা শিলগুটি এটা লৈও কাকো নামাৰে মানুহে কেতিয়া এইবোৰ হাতত লয় যেতিয়া কোনোবাই মুখ শোষণ কৰে যেতিয়া কোনোবাই মুখ নিষ্পেষণ কৰে যেতিয়া মোৰ অধিকাৰ কোনোবাই কাঢ়ি লয় মোৰ পাবলগীয়াখিনি দিয়া নাই মুখ যেতিয়া খং উঠায় মুখ যেতিয়া ক্ষুভিত কৰে মুখ যেতিয়া দুখ দিয়ে তেতিয়াহে মই হয়তো হাতত কিবা এটা লম মানুহে আনন্দ আৰু ফুৰ্তিত কেতিয়াও হাতত হাতিয়াৰ নলয় হাতিয়াৰটো বাদেই আনন্দ ফুৰ্তিত কোনোবা মানুহে আপোনালোকৰ মাজৰ বা মই কেতিয়াবা কাৰোবাক শিল এটা বা মাটি চপৰা এটা লৈ পেলাই কাৰোবাক আমি মাৰিম নেকি নামাৰো আৰু যদি সেইটো কৰিবলৈ যাওঁ মোক পগলা বুলি ক'ব আৰু মই নকৰো কিন্তু কেতিয়া কৰা যায় মই তাকেই কৈছো যেতিয়া পাবলগীয়াখিনি নিদিয়ে যেতিয়া অন্যায় কৰে যেতিয়া বৈষম্য কৰে যেতিয়া ভৰিৰ তলত ৰাখিবলৈ বিচাৰে যেতিয়া সকলো অধিকাৰৰ পৰা অনাধিকাৰ কৰে যেতিয়া শোষণ বঞ্চনা নিষ্পেষণ বেছি হৈ যায় তেতিয়া মানুহ এনেই থাকিব নোৱাৰে তেতিয়া হয়তো লাঠিৰ ঠাইত শিলৰ ঠাইত হয়তো দাৰ ঠাইত কেতিয়াবা হয়তো হাতিয়াৰ উঠি যাব পাৰে হাতত আৰু সেইয়াই বড়সকলৰ ক্ষেত্ৰত হৈছে কেৱল বড়সকলৰ ক্ষেত্ৰত নহয় সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলতে এই ভাৱটো আছে
আৰু এই কাৰণে আছে সঁচা সঁচিকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকক সদায়েই শোষণ কৰি অহা হৈছে, কেৱল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু সঁচা অৰ্থত কনষ্টিটিউচনেলি আমি যি পাব লাগে, সাংবিধানিক যি আমাৰ অধিকাৰ, সেই অধিকাৰখিনি আমি পোৱা নাই। নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট অফ বড়োলেণ্ডৰ জন্মক আমি আমাৰ মানুহক দুখ দিব নোৱাৰোঁ। আমি NDFBৰ সেই ডেডিকেটেড আৰ্মিসকলক, তেওঁলোকৰ লিডাৰক আমি দুখ দিব নোৱাৰোঁ। দুদিন আগত মই গুৱাহাটীত ছিনিয়ৰ মষ্ট এডভকেট এজনৰ লগত বহিছিলোঁ, কথা পাতিছিলোঁ। তেওঁ বহুত কথা কোৱাৰ মাজত এটা কথা কৈছে, এই যে হাথিয়াৰৰ সংগ্ৰাম NDFBৰ, আমি NDFBৰ ল'ৰাক দুখ দিব নোৱাৰোঁ। সঁচা কথা, পৰিস্থিতিয়ে বাধ্য কৰাইছে। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, ফূৰ্তিত আনন্দত কোনেও হাতত হাথিয়াৰ উঠাই নলয়। আমি মানুহ হত্যা হওক, অন্যায় হওক, আমি সেইটো আমি স্বীকৃতি নিদিওঁ, হয়। কিন্তু আমাক যদি কোনোবাই অন্যায় কৰে, আমাক যদি কোনোবাই আগতে আক্ৰমণ কৰে, নিজক ৰক্ষা কৰিবলৈ, বচাবলৈ, নিজৰ মাটি, নিজৰ ভেটি, নিজৰ ঘৰ, নিজৰ পিতৃ মাতৃ, নিজৰ সমাজ, নিজৰ জাতিক বচাবলৈ আমি জানো থিয় হ'ব নালাগিব? আৰু সেই দায়িত্বকে NDFBয়ে আজি 32 বছৰে পালন কৰি আহিছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ তেওঁলোক ধন্যবাদৰ পাত্ৰ, হয়। জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ সময়টো হ'ল ইউথ সময়, ডেকা বয়স। जिउनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोनांसिन, बयनिख्रुइबो साबसिन समानो जाबाय लाइमोन बैसो, सेंग्रा सिख्लानि बैसो। जि समावहाय सिमां नुयो, जि समावहाय मिजिं नुयो, जि समावहाय बायदिसिना सिमां रुसियो जे आं ओरैबादि थोरैबादि खालामगोन, फरायखांबा साख्रि लागोन, गारि लागोन, मोजां ओरै खालामगोन, मोजां साख्रि लानानैहाय आं मोजां न' लुनानै बिसि लागोन, फिसाय लागोन, आं आलो गोजोन संसार जागोन। बेबादिनो साफ्रोमबो सेंग्रा सिख्लाया सिमां नुयो, आरो बे जाबाय सिमां नुनायनि थि सम। नाथाय दिनै बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे सिमां नुफुनो हानाय, बयनिख्रुइबो रंजानानै दिन खाथायनो हानाय समखौ दिनै बहा थांखो, बहा फोजावहरखो? बे बयनिख्रुइबो साबसिन समखौ जों दिनै सोंनानै नायनांगोन। आं मा खालामनो हादों, नोंथाङा मा खालामनो हादों? नाथाय दिनै NDFBनि जायफ्रा सोद्रोमा, बिथांमोना मा खालामदों बुंब्लाबो हयতো बे थोजासे जानाय नङा। আৰু সেই সপোন আটাইতকৈ বেছি দেখে ইউথ সময়ত, ডেকা বয়সত। কিন্তু সেই সময়টোকে আজি আমাৰ ল'ৰাবিলাকে দান দিলে, আটাইতকৈ উত্তম সময়খিনি দান দিলে, যিটো হয়তো মই কৰিব নোৱাৰোঁ, আপুনি কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি দ্বিতীয়বাৰ ভাবিম, তৃতীয়বাৰ ভাবিম, আমি চতুৰ্থ পঞ্চমবাৰলৈ ভাবিম, তাত গ'লে কি হ'ব, তাত গ'লে মই ঘূৰি আহিম নে নাহিম, তাত গ'লে মোৰ মা দেউতাৰ কি হ'ব, ঘৰ কোনে চাবে, আমি হয়তো 10-12 বাৰ ভাবিম। কিন্তু সেই ল'ৰাসকলে নভবাকে গুচি গ'ল। কিহৰ কাৰণে, কিহৰ তাৰণাত? এয়া আমাৰ জাতিৰ নিৰাপত্তা দিবৰ কাৰণে, জাতিক অধিকাৰ দিয়াবৰ কাৰণে। এইখিনি কথাৰে মই NDFBৰ সকলো সদস্য, সকলো যিসকল নেতৃবৃন্দ আছে, তেওঁলোকক মই শলাগি শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। আজি আমাৰ সৈতে হোৱা যি বৈষম্য, সেই বৈষম্যবোৰৰ আমি हिसाब करी शेख करिब नवारो। जों जिखिनि डिसक्रिमिनेशन खालामदों, बर' खाय, ट्राइबेल खाय, जों बेखौ साननानै फोजोबनो हाया। दिनैसिम दासिम दिनै बे 2018 मायथाइनि दिनै 3 अक्ट'बरनि दा खैथा जादों, 1था जानोसै, बे समसिम दिनै जोंखौ सोबख'गासिनो दङ। दिनै जोंखौ बिमा बाथुलनि फिसा हिसाबै नायगासिनो दङ। 2018 চনৰ আজি 3 অক্টোবৰ এই 1টা বজাত দুপৰীয়ালৈকে আমাক শোষণ কৰি আছে, আমাৰ লগত বৈষম্য কৰিয়েই আছে। সেই বৈষম্যৰ ফলতেইতো এইবোৰ জন্ম হৈছিলে। কিন্তু আজি সলিউশনৰ কথা কিবা ভবা হৈছেনে? আমি NDFBক ধন্যবাদ দিওঁ, তেওঁলোকে শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছে। সকলো বড়ো জাতিয়ে বিচাৰিছিলে শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত আহক, এটা ভাল সমাধান হোক। তেওঁলোকে সেয়া সন্মান জনায়, বড়ো জাতিৰ সেই আবেগ, সেই অনুৰোধ সন্মান জনাই তেওঁলোক শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত আহিলে। কিন্তু কি পাইছো, কি দেখিছো?
সেই বৈষম্য কেৱল সাধাৰণ মানে বড়ো জনসাধাৰণৰ লগতে থকা নাই সেই বৈষম্য ৰাইজৰ মাজতে থকা নাই সংগঠনবিলাকৰ শ্ৰেণীটো আজি বৈষম্য কৰা হৈছে আমি দেখিছো সকলোৱে দেখিছো ক'বলৈ কেতিয়াবা বেয়া লাগে অপ্ৰিয় সত্যবোৰ সদায় বেয়া লাগে শুনিবলৈ কিন্তু কেতিয়াবা সেইবিলাক কোৱাও প্ৰয়োজন আছে আজি শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত আহিছে কাৰণে আকৌ বেছিকৈ এটা সুবিধা ল'ব খুজিছে আহিল যেতিয়া ঘূৰিটো যাব নোৱাৰে তো যি মন যায় আমি তাকেই কৰি আছো আজি আমাৰ সৈতে কৰা বৈষম্যৰ কোনো নমুনাই নাই আমি কোনটো এটা নমুনা কওঁ বড়োসকলৰ সৈতে এনেকুৱা ঘটনা হৈ গ'ল যি ঘটনা পৃথিৱীত কাৰো লগত ঘটা নাছিল বড়োসকলে নিজৰ ভাষাটোক কি লিপিৰে লিখিলে সুবিধা হ'ব সেইটো ভাবি চিন্তি ৰোমান স্ক্ৰিপ্টেৰে লিখিলে সুবিধা হ'ব বুলি কোৱাৰ পিছত সেই ৰোমান স্ক্ৰিপ্টেৰে লিখিম বুলি কোৱাৰ কাৰণেই কি কৰিলে পৃথিৱীত নোহোৱা নুপুজা সাংঘাতিক ঘটনা কৰিলে কাণ্ড কৰিলে অসম পুলিচে 16 জনকৈ বড়ো মানুহক হত্যা কৰিলে পৃথিৱীত এই উদাহৰণ অদ্বিতীয় रावजोंबो जायाखै बर'खौ ओरैबादि नाख्रेबदों ओरैबादि खालामदों बुहुमाव जायाखै रावजोंबो बयबो खोनाब्ला सोमोनाङो गावनि बिमानि रावखौ फेहेरनो लिरनो फोसावनो फोरोंनो जोंहा संबिजिताव मोनथाय दं बेखौहाय गावनि बिमानि रावखौ बर' रावखौ मा हांखोजों लिरबा समायगोन मा हांखोजों जों बांसिन लिरनानै फोरमायनो हायो बेखौ थांखि लानानै बर'आ बुंबाय जे जों रमान हांखोजों लिरबा हामगोन नाथाय सोमोनांथाव बुहुमाव जाफेरै घटना खालामबाय जाथाय खालामबाय आसाम सरकारा पुलिस लागायनानै बे रमान हांखोजों लिरनो होनना बुंनायनि थाखायनो मा खालामखो 16 जन बर' मानसिखौ गावथारबाय बे आरो बुहुमाव दासिम जाफिनाखै जों मा सहायाखै रिभलिउशनारि সংগঠন বৈপ্লৱিক সংগঠন সকলোতে আছে ভাৰতবৰ্ষত আছে নৰ্থ ইষ্টত আছে বড়োটো হইনাখন 32 বছৰ হৈছে 60 বছৰ হোৱা সংগঠন আছে কিন্তু কাৰো লগত নোহোৱা ঘটনা আকৌ বড়োৰ লগতে হ'ল ফাঁসিৰ অৰ্ডাৰ দিলে হয় হত্যাকাণ্ডৰ নামত ফাঁসিৰ অৰ্ডাৰ আমি নকওঁ হত্যা কৰাটো ভাল হৈছে আমি ৰেহাই নিবিচাৰো যে কেছ নহওক বড়োবিলাকৰ লগত কেছ হোক চলি থাকক আনৰ যেনেকৈ চলিছে বড়োৰো চলি থাকক আনক যে পানিশমেন্ট দিছে বড়োকো একেই পানিশমেন্ট দিয়ক কিয় বেলেগকে দিব মানুহ গুবুন হৈ হনো তনে बर'निखौ गुबुन खालामदों इसिबां बेबादि जांख्रिथायारि आफादफोरनि मानसि हमबाय रोजा रोजा दं नाथाय रावनिखौबो दिनैसिम मानसि सिथारनायनि नामाव फांसि अर्डार होफेराखै नाथाय बर'निखौ होलायबायलाय मानि थाखाय why this discrimination after discrimination we are fed up to be honest we are fed up बागलायबाय नुलायबाय बेबो बर'जोंल' जाबाय बेनि उनाव नुबाय जे गोजोन थासारि सोमजिहोनो गोजोन सावरायनायाव बाहागो लाबाय पीस प्रसेसआव बाहागो लाबाय सरकारजों सावरायबाय बेनि उनावबो नुलायबाय एनडीएफबीनि जा बिसार बे बिसारखौ आरो माबा बमा होनायनि नामाव बिसार सालायनानै फास्ट ट्रेकआव हरलायबाय दिनैसिम भारतबर्षआव जोंनि बे हादोराव खुनु मोनसे बेबादि जांख्रिथायारि आफादनि जा केसफोर दङ बे केसफोरखौ मालाबाबो फास्ट ट्रेकआव हराखै सानफ्रोमबो केस जायो दा केसा जोबनायनि लामायाव बेनि ओंथिया मा फास्ट ट्रेकनि फार्स्ट इम्प्रेसना मा फास्ट ट्रेकनि ओंथियानो जाबाय साजा होनाय जों बेनि खुनु गुबुन जोङो ओंथि नागिरनानै मोना अब्ला मानो अब्ला पीस प्रसेसनि ओंथिया बहा थागोन আজি শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অৰ্থ ক'ত থাকিব रोमान लिपिर नामत जेनेকৈ 16 जनকৈ মানুহ কেৱল বড়োসকলক হত্যা কৰা হ'ল ঠিক তেনেকৈ কিমান বৈপ্লৱিক সংগঠন আছে কিমান হত্যা কৰে কি ধৰণে হত্যা কৰে তাক আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰো তাৰ বিচাৰ কিন্তু বড়োসকলৰ লগত মিলা নাই কাকো আজিলৈকে ফাঁসি অৰ্ডাৰ দিয়া নাই এমপি হত্যা কৰিছে এসপি হত্যা কৰিছে
হিন্দিয়ালা মাৰোৱাৰী হত্যা কৰিছে, বিহাৰী হত্যা কৰিছে, মন্ত্ৰী হত্যা কৰিছে, কাকো ফাঁসি অৰ্ডাৰ দিয়া নাই আজিলৈকে আন সংগঠনে। কিন্তু বড়োসকলৰ ক্ষেত্ৰত ফাঁসিৰ অৰ্ডাৰ হৈ গ'ল। সেইটোতো পিচ প্ৰচেছত থকা সংগঠনক NDFBক এতিয়া ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকত তুলি অনা হ'ল। সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত আজিলৈকে কোনো বৈপ্লৱিক সংগঠনৰ বিচাৰ ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকত অনা হোৱা নাই। ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেকত অনাৰ অৰ্থ আমি সকলোৱে জানো, ইয়াৰ অৰ্থ কেতিয়াও পজিটিভ হ'ব নোৱাৰে। আমি ৰেহাই বিচৰা নাই, NDFBৰ কেছবিলাক লাগিব নালাগে, সব বন্ধ কৰি দিয়ক আমি কোৱা নাই। আমি ৰেহাই বিচৰা নাই, কেছ চলক, আন সংগঠনৰ সৈতে যেনেকৈ চলি আছে আন সংগঠনৰ কেছবোৰ তেনেকৈ বড়োৰ কেছবিলাকো তেনেকৈ চলি থাকক, সমান চলক। There should not be any discrimination. একেই হোক। আজি ধেমাজিত ব্লাষ্ট হ'ল, সকলোৱে জানে, মই এতিয়া ক'লে হয়তো কিবা হ'ব পাৰে। তাৰ পিছত কয়, ঘটনাৰ পিছত কিমানজন আলফাৰ ল'ৰা ধৰিলে কয় মূল অভিযোগটোক ধৰিলে কয় অমুক কাণ্ডত জড়িত, ধৰিলে কয় তিনচুকীয়াত বিহাৰী মাৰাত জড়িত, ধৰিলে কয় নলবাৰীত বোম ব্লাষ্টৰ লগত জড়িত। কিন্তু সেই মানুহখিনিক আজিলৈকে ফাঁসিৰ অৰ্ডাৰ আমি দিয়া শুনা নাই, আৰু সেইবিলাক কেছৰ কাৰণে আজিলৈকে আমি ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেক কোৰ্ট বহোৱা কেতিয়াও দেখা নাই। Then why with the Boros? কিয় বড়োৰ সৈতে? Why these differences? সেইদিনাখন সেই পাৰ্টিকুলাৰ এডভকেটৰ কথাই মই ক'ম। তেওঁৰ ঘৰত এগৰাকী ছোৱালী কাম কৰা আছে, বড়ো ছোৱালী, মুছলপুৰৰ, 18 বছৰ কাম কৰিছে তেওঁৰ ঘৰত। এটা সময়ত মোক চিনাকি কৰিবলৈ মাতি আনিলে ছোৱালীজনীক। ধুনীয়া, হয়তো 35-40 বছৰমান হ'ল ছোৱালীজনীৰ। খুব ধুনীয়াকৈ কথা পাতিলে, মোক সেৱা চেৱা কৰিলে। তাৰপিছত মই সুধিলোঁ, কিমান বছৰ হ'ল? 18 বছৰ। বিয়া বাৰু কৰাইছা? নাই, সেইবিলাক ভাবিবৰ সময়ে নহ'ল। এইবাৰো মই ঘৰত যাওঁতে ছাৰে লগত কৈছে মই নাহিম বুলি। ঘৰৰ মানে চবেই গালি দি আছে বিয়া নাপাতাৰ কাৰণে, কিন্তু তেওঁৰ ঘৈণীয়েক ঢুকাল নহয়, তেওঁৰ অমুক নহয় তমুক নহয়, চাবলৈ ঘৰ নাই নহয়, চ' তেওঁ জীৱনটো তাক দান দিছে। ছাৰে ক'লে তেওঁৰ মাক দেউতাক ইমান ভাল, সেই গাঁৱৰ মানুহ ইমান ভাল, ইমান অনবৰত ব্যস্ত থাকে, কাম কৰি থাকে। মই যোৱাৰ লগে লগে পুখুৰীৰ পৰা মাছ তুলিছে, খেদি মুৰ্গী মাৰি ৰান্ধি খুৱাইছে। মই কৈছো ছাৰ, চব বড়ো মানুহেই ভাল। আপোনাৰ ঘৰত তেওঁ 18 বছৰ আছে কাৰণে নহয়, আপুনি যিকোনো বড়ো ঘৰত যাওক, খেদি মুৰ্গী মাৰি খুৱাব। আপোনাক আঠে বেঠে কি খুৱাওঁ, ক'ত বহুৱাওঁ, ক'ত নকৰোঁ, সেইটো সকলোৱে কৰিব। কিন্তু আপোনালোক যদি আমাৰ ওচৰত থাকে, আমাৰ ভালবোৰ দেখিব। আপোনালোক আমাৰ ওচৰত নাই, সেইকাৰণে আমাক হত্যাকাৰী নৰখাতক বুলিহে জানে। आं बुंदों जे बे हिनजावसाया 18 बोसोर सासे हारसानि न'आव बिस्रा रावबो गैलाखाय बे बोरायखौ ओंखाम संहोना जाहोनो गैयैखाय 18 बोसोर खामानि मावनो थाबाय, हाबा साबाबो जानो मोनाखिसै। बिनि न'आव थांनायाव, बे रुवाथिनि न'आव थांनायाव बिफाया फुख्रिनि ना हमना जाहोदों, दाउ होसो सिथारनानै जाहोदोंनो। बेवहाय बिराद मोजां होनबाय। आं होनदों बिस्रानिल' नङा, नोंथांमोननियाव थानायखायल' नङा, न'फ्रोमबो बर'नि न'आव थां, गामियाव हारसा मानसि, गिदिर मानसि, सोरबा एडभकेट थांदों होनथों, सोरबा प्रफेसर थांदों होनथों, बहा फज'गोन, बहा मा खालामगोन, मा जाहोगोन, मा लोंहोगोन, खस्थ' मोनबाय नामा, बेबादि आथै बिथै खालामो जोंनि मानसिया। नोंथांमोना जोंनि खाथियाव थाया, बेवहाय जोंखौ सिनाया। दिनै जोंनि सोमोन्दै मिन्थिया, खाथियाव था अब्लासो मिन्थिगौमोन। जोंखौ नोंथांमोना मानसि सिथारग्रा होननानैल'सो मिन्थियो, जोंखौ नोंथांमोना मानसिनि खर' जाग्रा, बमा होग्रा, सिलाइजों मानसि गावग्रा होननानैल'सो मिन्थियो। मानि थाखाय? जोंनि खाथियाव फै, होमब्लाना मिन्थिगोन। न'खरफ्रोमबो बर'आ गुबुनारि थाङोब्ला बांसिन मोजाङै आलासि सोङो। जों थाङोब्ला खिन्थु जोंखौ मुगैगोन। आं खालामजादों गोदो गोबां। दै लोंनो होनानै आंनि ग्लास लोंनायखौ आङो सुनानै गारबोनाङो। ओंखाम जानो होयो, ओंखाम जाखांनानै आं जानाय जायगाखौ आङो तेजपुराव आङो लिरनानै गारबोफेरदों। आं जानाय थुसिखौ आङो सुनानै हुखांब्लाबो बेखौ सोबावा इसिं न'आव। आं हुयै मायै बाहेरायाव दोननांगौ, आरो बेखौ खनसे सुनानैसो सिङाव सोगोन। स' जों मा अबस्थायाव दङ, थेवब्लाबो जों बिथांमोनखौ मुगैया, गाज्रि मोना। नाथाय दिनै जे डिसक्रिमिनेसन जादों, बे डिसक्रिमिनेसनखौ जों बुंनांगोन। आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा
सोंनो थिग नङा आं बेखौ बुंनो लुबैयो दिनै NDAB खौ फार्स्ट ट्रेकआव होनानै बिसार खालामनानै दिनै बिथांमोनखौ गाज्रि साजा होनो हागौ सोरखौबा आरो फासिनि अर्डार होनो हागौ सोरखौबा थैजासिम जेलाव दोननो हागौ दिनै 14 जन जेलाव दङ फार्स्ट ट्रेकआव केस जानाय बिथांमोननिनो सोरखौबा फासि सोरखौबा थैजासे सोरखौबा 20 बोसोर सोरखौबा 10 बोसोर साजा होनो हागौ नाथाय आं बेखौ बुंनो लुबैयो रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोन बे केसनि जाजमेन्टआ मोजां जाब्लाबो गाज्रि जाब्लाबो जों बयबो NDAB जों थानांगोन रायजोफोर जों थानो हागोन ना हाया जों दिनै मोजाङाव फैगोन आरो जेब्ला गाज्रि जाजमेन्ट जागोन जों नागारगोन नामा आं रायजोफोरनिफ्राय बेखौ मिन्थिनो लुबैयो आं नागारा नोंथांमोना नागारगोन नामा जुदि NDAB नि लिडारफोरखौ जुदि थैनायनि साजा होयोब्ला नागारगोन नामा आइ आफा रायजो राजामोन थैंक यू जों नागारनो हाया मानोना बिथांमोना गावसिनि नखरनि थाखाय नाङाखै गावसिनि फिउचारनि थाखाय नाङाखै बिथांमोना नांदों जोंनि थाखाय दिनै सानै साथामखौ फासि होनो हागौ माबा गाज्रि अर्डार होनो हागौ नाथाय बिनि सिगाङावलाय माथो मोजां मावखादों आर्मी पुलिसाथ' बिसिबां मानसि बुथारगासिनो NDAB खौल' बुथारदों नामा NDAB नि नामाव बिफाखौ बुथारदों सोरबा हालुवाखौ बुथारदों सोरबा फरायसाखौ बुथारदों सोरबा लावखारखौ बुथारदों बुथारगासिनोसो दङ फासि अर्डारा सानै साथामनि जानो हागौ किन्तु ओरैनोबोथ' माथो बुथारखायाखै नङा होमबा बुथार दिनै हिसाबावनो 860 जन बुथार जाखांखाबाय अब्लालाय माथोबाव थेवब्लाबो आं मोजां मोनदों साबायखर बावदों आं मिन्थिगौ जोंनि रायजो राजाया स्पेशली बर' रायजो राजाया मालाबाबो मेंनायखौ जों नुवाखै खोलोब खोलोब दिनै 50 बोसोरनि बारा जाबाय खोलोब बेनि उनाव बे गुबुन गुबुन संगठननि मुङाव बेनाराव गुबुन गुबुन लिडारनि मुङाव गुबुन गुबुन लिडारनि सिङाव खोलोब बर'नि गांनाय उखैनाय बर'नि आलादा नखरनि सोमावसारनायाव मदद होबोगासिनो सासे मानसिया 50 बोसोर होनो हायाखै सोरबा थैनानै थांबाय बिनि फिसाया आरो बे मुभमेन्टखौ हमदों लांबाय थादों आरो बे चेन हिसाबै थांबाय थागोन सोमोनाङो मुलुगनि दरबाराव जेब्ला जों बेफोर खोथाखौ सावरायो सोमोनाङो बुङो सोङो 50 बोसोर बर' रायजोआ बर'नि संगठनजों थानानै गावनि मोनथायनि थाखाय जुजिदों सोमोनांथाव दिनै जों बयबो मिन्थिगौ आसामाव ASU मुभमेन्ट All Assam Students Unionनि मुभमेन्ट anytime anywhere ASU मुभमेन्ट NRC नि फैलायबाय ASU मुभमेन्टनि बाथ्रा फैबाय माबा सिटिजेनशिप बिल फैलायबाय ASU मुभमेन्टनि फैबाय फरेनार्स बिल फैलायबाय ASU मुभमेन्टनि नाम फैबाय किन्तु बे ASU मुभमेन्टआलाय आसलते खै बोसोर जानाय खै बोसोर सोलिनाय बे ASUनि मुभमेन्टआलाय खै बोसोर सोलिनाय 10 बोसोरबो सोलियाखै नाथाय जोंनि आन्दोलना बर'नि हांमा हांसानि बर'नि मोनथाय मोननायनि जा सोमावसारनाय आन्दोलन बे 10 बोसोर नङा 20 बोसोर नङा 30 40 नङा 50 बोसोर बारबाय थेवब्लाबो बर'आ दिनै लोगोसेयैनो दङ एखे आवाज एखे राव दिनैसिम दैखांगासिनो दं खोलोब मानसि बुथारलांदों खोलोब मानसि जोंहाबो बोरायलांदों गोमालांदों थेवब्लाबो बेनि जा सिनस्रि बे सोमावसारनायनि सिनस्रिखौ दिनैसिम रावबो लोरबां खालामनो हायाखै बेवहाय आं सानो स्पेशल गिफ्ट गड गिफ्टेड कमिउनिटि बर'आ स्पेशली दाजानाय होजानाय सोमोनांथाव मोनसे हारि अब्ला बेखौ जोङो जिबादिहाय दिनैसिम लाखिबोबाय बे सिनस्रिखौ लाखिनानै आरोबाव 50 बोसोर दरकार जायो 30 बोसोर दरकार जायो एबा 100 बोसोर दरकार जायो आंहा फोथायनाय दङ बे बर' हारिया मालाबाबो जिरायनानै थानाय नङा आं आरो मोनसे खोथा बुंनानै फोजोबनो नागिरबाय बे जाबाय बर' हारिनि थागिबि फिसा हिसाबै मोननांगौ मोनथाय दिनै आं गेजेर गेजेर राष्ट्रसंघ एबा युनाइटेड नेशन्सनि इन्डिजिनास कनफारेन्सआव थाङो माथो बिलाय बे जाबाय बुहुमनि थागिबि फिसाफोरनि
मोनसे मन्च एबा फरम संगठन जेरावहाय बुहुमनि मोनफ्रोमबो हादोरनि थागिबि फिसाफोरा थांनानै ज' जानानै गावनि इनाय खालामजानाय बाथ्राखौबो बेयाव बुंनानै मोनसे गावजों गाव मोनसे नेटवर्क खालामनानै बेनि थाखाय जोङो आवगायलांनायनि लामा दिहुननो हानायनि खाबु बे नङा जे इउनाइटेड नेशन्सआव थांनानै आं उमुक नांगौ थमुक नांगौ बा इउनाइटेड नेशन्सआ गाबोननो सुफुंगोन बे नङा नाथाय बेयावहाय बुहुमनि गासैबो इन्डिजिनियास मानसिफोरखौ थागिबि फिसाफोरखौ ज' लोगो मोनहोनानै इउनाइटेड नेशन्सनि मेकानिजमनि गेजेरजों जाहाथे जों गावनि गेजेराव मोनसे नेटवर्किं सोमोन्दो खालामलायनानै बेजों बे हेफाजाब होलायलायनानै सोरखारफोरखौ नारसिननानै जोंनि मोन्थायखौ लानो हायो बिनि मोनसे राहा होनायनिसो बे फरम जेखि जाया दिनै बुहुमाव गासै 370 कौटिसो इन्डिजिनियास एबा थागिबि फिसाफोर दं नाथाय दिनै दुखुनांथाव जोंनि भारत हादरा दिनैसिम जोंखौ थागिबि फिसा हिसाबै रिकगनिशन होआखै we are yet to recognized as indigenous people of this country United Nations ni जितु term बानायदों definition नङा जितु term बानायदों बे term मथेब्ला भारत बर्षआव scheduled tribe एबा जों ट्राइबेलफ्रा आदिवासीफ्रा बे indigenous ग्रुपआव गोग्लैयो नाथाय दिनै भारत सरकारा बुंनो नागिरो दिनै आसाम सरकाराबो बुंनो नागिरो आसामनि रायजो राजायाबो बुंनो नागिरो जे जों गासिबो भारतनि फिसायानो लायनो indigenous गासिबो आसामनि रायजो राजायानो लायनो indigenous बोरै जानो हानो whereas बुहुमावनो 370 crore ल' मा दं indigenous मानसि दं ओजों भारतनि सुबुं अनजिमाया बेसेबां 125 crore निख्रुइ बारा बोरै जानो हानो बेलाय दिनै बुहुमनि बे थागिबि फिसाफोरनो मोन्थायखौ थि खालामनो थाखाय राष्ट्र संघ एबा इउनाइटेड नेशन्सआ जोबोद गोसो होदों जों बयबो मिथिगौ 1948 10 सेप्टेम्बर 1948 मायथाइनि 10 सेप्टेम्बरावहाय गासै बुहुमनि मानसिनि मोन्थायनि थाखाय Human Rights Declaration होदोंमोन नाथाय बे Human Rights Declarationआ जों मानसिब्लाबो थागिबि फिसाफ्रा मानसिब्लाबो ट्राइबेलफ्राबो मानसिब्लाबो जोंनि थाखाय नायसनाखसै बे Human Rights Declarationआ बे मानव अधिकारा सुबुं मोनथाया जोंखौ मोनहासवाखसै बिनिखाय United Nationsआ राष्ट्र संघआ 2000 मायथाइयावहाय बे थागिबि फिसाफोरनो पार्मानेन्ट फरम मोनसे दानानै होयो इक'सक लेभेलावहाय United Nationsआव लोगोसे 2007 मायथाइनि 13 सेप्टेम्बराव 13 सेप्टेम्बराव आलादायै मोनसे डिक्लेरेशन फोसावो बे जाबाय United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People गुसुङै जेखौ जोङो आन्ड्रिप होननानै बुङो बेयाव गासै 46 आर्टिकल दङ मोन 46 दफाफोर दङ बे दफानि मोनफ्रोमबो दफायाव थागिबि फिसाया बे ट्राइबेल फिसाफ्रा आदिमबासी गोदोनिफ्राय थानाय फिसाफ्रा मा मोन्थाय दं लिरजोबनाय दङ आर्टिकल 3 and 4 आव लिरनाय दङ जे each and every community indigenous community of this world are having rights to self-determination and right to form a government own government गावखौ खुंनो हानाय मोन्थाय दङ गावनि सोरखार दानो हानाय मोन्थाय दङ बेखौ आं बुंनाय खोथा नङा इउनाइटेड नेशन्सआ थागिबि फिसाफोरनि मुङाव लिरनानै दोनख'नाय मोन्थाय नाथाय दिनै जों जुदि भारत बर्षआव सेल्फ डिटरमिनेशननि खोथा बुङो अब्ला जोंखौ भारत बेरेखा हादोर बेरेखा सोरखार बेरेखा होननानै पुलिस आर्मि लगायनानै जोंखौ दिनै जेलाव सोनानै दोनगोन আজি আমি indigenous term to আমি আসলে খিলঞ্জিয়া শব্দৰে আমি ৰিপ্লেস কৰিব নোৱাৰো indigenous অসমীয়া ভাঙনি যদি আমি কৰিব লাগে তেনেহলে ভূমিপুত্ৰ হ'ব নহলে আদিমবাসী যিসকল আদি কালৰে পৰা এই ঠাইত আছিল সেই সকলহে indigenous আমি খিলঞ্জিয়া শব্দটো আমি এই indigenous শব্দৰ প্ৰতীক শব্দ হিচাপে আমি মানি নলওঁ আৰু সেই কাৰণে হয়তো কিবা indigenous
খিলঞ্জীয়া আৰু খিলঞ্জীয়া জনজাতি এনেকৈও ক'বলৈ বিচাৰে কোনোবাই কিন্তু খিলঞ্জীয়া এটাই আৰু সেই সকল according to ILO term ভাৰতবৰ্ষৰ ক্ষেত্ৰত আদিবাসী জনজাতি আৰু scheduled tribe অৰ্থাৎ এই ট্ৰাইবেল সকলহে ইন্ডিজিনাস টাৰ্মৰ ভিতৰত পৰে কিন্তু আজি আমি দেখিছো ভাৰত বৰ্ষত আমাৰ চৰকাৰে ক'ব খোজে যে গোটেই ভাৰতবাসীয়ে ইন্ডিজিনাস গোটেই অসমবাসীয়ে ইন্ডিজিনাস কেনেকৈ হ'ব পাৰে কাৰণ সমগ্ৰ পৃথিৱীতে কেৱল 370 কোটি মানুহে ইন্ডিজিনাস আছে আৰু সেইটোৰ মেইন ঘৰটো হ'ল এছিয়া ৰাষ্ট্ৰসংঘই যেতিয়া এই ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডিক্লেৰেশ্যন অন দ্য ৰাইটছ অফ ইণ্ডিজিনাছ পিপল এই ট্ৰাইবেল সকলৰ কাৰণে বা এই যিসকল আদিমবাসী সঁচা অৰ্থত ইণ্ডিজিনাছ তেওঁলোকৰ কাৰণে যি অধিকাৰ তাত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে 46টা আৰ্টিকেলেৰে সেই যি ডিক্লেৰেশ্যন সেই ডিক্লেৰেশ্যনত ভাৰতবৰ্ষ ওৱান অফ দি সিগনেটাৰী কাণ্ট্ৰি ভাৰতবৰ্ষ তাত সহি দিছে ৰাষ্ট্ৰসংঘত গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত কেৱল 4টা দেশে তাত সহি কৰা নাই তেওঁলোকে কৈছে যে আমাক ইণ্ডিজিনাছ সকলৰ কাৰণে সেপাৰেট কৈ এনেকুৱা ডিক্লেৰেশ্যন লাগে বুলি আমি নাভাবো কাৰণ we are taking care of our indigenous people in our own countries আমাৰ নিজৰ কান্ট্ৰিত जोंनि गावबागाव हादोराव जों নাই খাদেন সো ইয়াৰ কাৰণে আমাক সেপাৰেট এই ডিক্লেৰেশ্যনটো প্ৰয়োজন নহয় আৰু সেই সহি নকৰা গোটেই পৃথিৱীৰ ভিতৰত সহি নকৰা 4খন দেশ হ'ল আমেৰিকা কানাডা নিউজিলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া ইন্টাৰেষ্টিংলি যোৱা বছৰ মই ইউনাইটেড নেশ্যনছত যেতিয়া গৈছো কানাডাই এই ইউএন ৰিপৰ্ট ইণ্ডিজিনাছ সকলৰ সেপাৰেট অধিকাৰত সহি কৰা নাই কিন্তু তেওঁলোকৰ সেপাৰেট এটা মিনিষ্ট্ৰি আছে এগৰাকী মহিলা মন্ত্ৰী আহিছে ইণ্ডিজিনাছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মহিলা মন্ত্ৰী অথচ তেওঁলোকে সহি কৰা নাই আমাৰ আকৌ ভাৰতবৰ্ষই সহি কৰি আহিছে তেওঁলোকে কৈছে যে হয় ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ সৈতে আমিও একমত যে এই যিসকল ট্ৰাইবেল মানুহ এই যিসকল আদিমবাসী যিসকল আমাৰ দেশৰ ভূমিপুত্ৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে এইবিলাক অধিকাৰ দিয়াটো প্ৰয়োজন কাৰণ তেওঁলোক পিছ পৰি আছে আমি তেওঁলোকৰ যত্ন ল'ব লাগে সেই কাৰণে এই সেপাৰেট অধিকাৰটো লাগে আমিও সহি দিম বুলি ভাৰতবৰ্ষই সহি দি আহিছে চৰকাৰে তাৰ পিছত কিন্তু আমাক ইণ্ডিজিনাছ বুলি ইয়াত স্বীকৃতি নিদিয়ে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড তো আমি ক'ত যাম সেই কাৰণে আমাৰ নিজৰ মাজত আমি এটা কমিউনিকেশ্যন স্থাপন কৰি প্লাই যোগাযোগ স্থাপন কৰি আমি আগবাঢ়িব লাগিব মই আপোনালোকক জনাই সুখী হ'ম আমাৰ গোটেই এছিয়াত মহিলাবিলাকৰ এটা ইণ্ডিজিনাছ মহিলাবিলাকৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ফৰাম আছে এছিয়ান ইণ্ডিজিনাছ উইমেন্স নেটৱৰ্ক বুলি আমি বড়ো উইমেন জাষ্টিছ ফৰামৰ তাৰ মেম্বাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন পুৰোহিৰ পৰা আমাৰ থাইলেণ্ডৰ বেংককত 4ৰ্থ বাৰ্ষিক কনফাৰেন্স আছে মই কাইলৈ তাত গৈ আছো তাত 5 দিনৰ আমাৰ কনফাৰেন্স আছে সেয়া হৈছে এছিয়ান ইণ্ডিজিনাছ উইমেন্স নেটৱৰ্কৰ 4th এনুৱেল কনফাৰেন্স সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এইটো অনুৰোধ কৰিব খোজো যে ইণ্ডিজিনাছ হিচাপে আমাৰ যি অধিকাৰ সেইটো জানিবলৈ এই জাস্ট আজিকালি সকলোৱে জানে নিজৰ স্মাৰ্টফোনত গুগলত যাওক UNDRIP টাইপ কৰক নহলে জাস্ট ইণ্ডিজিনাছ পিপলছ ৰাইটছ UN ইণ্ডিজিনাছ পিপলছ ৰাইট বুলি টাইপ কৰক তাত দেখিব 46টা দফীয়া কি অধিকাৰ দিয়া আছে মাটিৰ অধিকাৰ ভাষাৰ অধিকাৰ এডুকেশ্যনৰ অধিকাৰ নিজৰ আইডেন্টিটিৰ অধিকাৰ সমগ্ৰ অধিকাৰ তাত দিয়া আছে এইটো অধিকাৰ দিয়া হৈছে যিটো আমাৰ আজি অসমত চলি আছে যে সকলো অসমৰ মানুহে নিজকে অসমীয়া বুলি কোৱা যাওক অসমীয়া বুলি অসমত থাকিলেই অসমীয়া বুলি ক'ব লাগিব বুলি কোৱা কথাটো তাত আমি দেখা পাম যে তাত আছে যে কোনো সৰু বৰ জাতিক জোৰ জুলুম কৰি ডাঙৰ জাতিৰ লগত এছিমিলেট কৰিবলৈ মিলাবলৈ কাৰো অধিকাৰ নাই ইয়াত আমাক 8 নম্বৰ দফাত সেইটো কোৱা আছে no one should force to get assimilate with larger community আমাক হেঁচা দিয়া হয়
আমি সৰু জাতি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আছে কিন্তু হেঁচা দিয়া হয় যে অসমত থাকিলে সবেই অসমীয়া বুলি ক'ব লাগিব যেটো কিন্তু আমাক অধিকাৰ দিয়া হৈছে ইয়াত যে 500 থাকক 20 লাখ থাকক নিজে নিজৰ আইডেন্টিটিৰে নিজৰ পৰিচয়ৰে নিজৰ জাতিৰ নামেৰে নিজৰ ভাষাৰে জীয়াই থকাৰ প্ৰতিটো জাতিক অধিকাৰ দিয়া হৈছে আৰু কোনো জাতিকে তহতে সৰু মানুহ কম মানুহ তহতে ডেভেলপ নাই ইয়াত সামিল হৈ যা সেইটো কথা কোনেও ক'ব নোৱাৰে সেইটো নোৱাৰে বুলি এই যেটো আমাৰ ডিক্লেৰেশ্যন আছে তাত লিখি থোৱা আছে সেইকাৰণে আমাৰ অধিকাৰবোৰ সেইটো জানিবৰ কাৰণে মই কৈছো গুগলত গৈ সেইটো ফাইন কৰক চাওক আৰু আমি শক্তিবান হওঁ যেতিয়ালৈকে আমি আমাৰ নিজৰ অধিকাৰৰ কথা গম পাম তেতিয়াহে আমি শক্তিবান হওঁ তেতিয়াহে আমি কথা ক'ব পাৰিম যদি নাজানোৱে তেনেহলে আমাৰ আত্মবিশ্বাস নাহে কনফিডেন্ট নাহে जों गावनि मोनथायखौ मिन्थिनो थाखाय बेफोरखौ जों मिन्थिनो नांगोन जोंनि मोनथायफ्रा मा जों मा मावनो हायो मा सिम जों खोथा बुंनो हायो माबे मोनथाया जोंनि बेखौ मिन्थियोब्ला जों गियाल'ना बाथ्रा बुंनो हागोन जों लामायाव ओंखारनो हागोन जेब्ला आंनि मोनथायखौनो आं मिन्थिया आं मा बिनो हायो आं बेखौनो मिन्थियाब्ला दिनै आं बोरै ओंखारनो आं बोरै आवाज दैखांनो आं बोरै राव होनो गावनि हारिनि थाखाय बेवहाय गावनि मोनथायखौ मिन्थिनानै जों जाहाथे साफ्रोमबो गोख्रों जानो हायो आरो गोख्रों जानानै गावनि मोनथायनि थाखाय बांसिन जाहाथे जोङो गसंथानो हायो बाथ्रा बुंनो हायो आं बेखौ आसा खालामबाय जोबनायाव जोंनि बयनिबो लुबैनाय हास्थायनाय बे सोबख'जानाय गादब जानाय नासय जानायनि थाखायनो गुबुनजों थायोब्ला जोंनि जिखिनि सिनायथि बेबो गैया जागोन बेवहाय जोंनि बयनिबो हास्थायनाय आलादा रायजो आलादा नखर बे थांखिखौ साफ्रोमबो गोसोआव लानानै जायखिजाया हारिनि गांनाय उखैनायनि मावफारिखौ जाहाथे जों गोसो होयो आरो बेखौ जों मोनागौ माने बर'नि हान्थिनाया जोबाखै बेखौ जाहाथे जों साननो लानो हायो जोबनायाव आं नेशनेल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड खुंगिरिफोरखौ साबायखर होयो आंखौ दिनै बेयाव बे मेलखौ बेखेवनो लाबोनायनि थाखाय आरो एनडिएफबिनि जिउ लावनायखौ आं बोरसा खालामबाय आफा इसोरनियाव लोगोसे जों गासै बर' हारिनि खौसेथिखौ हास्थायनानै बयनिसिमबो खोनासंनायनि थाखाय आंनिफ्राय साबायखर बावनानै दिनैनि बे गेवलां मेलखौ एसेयावनो बेखेवनाय जाबाय होननानै